Obuhwezo buhirweyo burimo amabafu, sabuni, ebivera byo kuzariramu hamwe n'ebindi okwera no kureta amashemererwa aha abakazi abaraza rumbwire bwa Nohiri. Kandi kuri kuzire naza kuba natwaraho kwa sabuni na nebafu nabahiriza gift yo kugira ngo babagire kuzara batakateganisibwa. So nimpamya nibaza kushemererwa. Ebiro idabikwaze bayini charge bamarwariro gonaga government kandi agaru kuzarisa hamwe n'abachairman babo. Bije kubahwera munonga okuroyalizinga n'amakuru ga Christmas. Nyenda kusima madamu Honorable Loida ahubwo mutumo ogwo kubasa kwatwaho abantu be ikintu cyo kurebera cyo mu cyaro guje atukorera n'abandi bashimiriye ku buying leave on them. Abashaka bakwasibwe bintu ebi bashabira kubikwata kurungi omugandi abantu bashabira kubagana habibine hamwe nabo abatine ebyo nabigambira umurisa All Saints Rutoto Church omubusabadiko n'ubwandeke omudayosisi ya Western Kore wabere natayiraga mahamaka agaruma abantu abarwire nabo abatari kwebasa ari kubashabira no kubaha ebintu birumushukari emigati n'emiceri. Twakuretera umugati gwo kurya mu Christmas hamwe na sukari n'umuringo gumwe ubwo kwereka ngo ekanisa negera ikiyagarura abantu abaturana bagereza arimo umugati na sukari mukama kumgisha oryeje Christmas kwarakire yabaje twongere kusima no kwebaza ebigambo byeye byonka nibitera umutima gwanje mpurira gwatondagirwa buntu buri kutagata nonyenda ki mukama asimu iwe konka urinda za kushira kaba boda mumbaretere soda ya Christmas nimbeno za Christmas n'abandi batarho urude tubetaka bwine umutakwasa gukora ikintu nk'iki amyaga yitumazije konka ngitangaza kushanga ngo yayisobwire yabasa kurabara bamwe yatugabira ibintu nk'ebi mbwenebyo mukama muherezo mwana mugwenda Tena kwango mugisa mukama kerezo mugisha gwarangaga beni mu gutaka abarugaho ati nebero yona Gashako Aidan Bataringaya na Onesimus Ndianabo.